Sicela bamshaya impilo sesihliwe asithande sabantu kusibusisa. Umthandazo wesabatha mine sabatha mayibenhle wabanqele. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo eZulwana senkumbuzo uzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Ngiyayikhetha inkosi yakithi ebuhleni bokuphakama uNyazi wezulu. Bakhonza abahle baseZulwini. Siyabonga kuMvelingqangi weyizulwane ngeyizulwane zemndeni yethu emakumbeni omane okudaleka kwethu ngamunye ngamunye. Siyamcela uSomandla oyingcwele umlenze munye onomlenze ukuya phambili kuphela ongayemuva. Ushembe uNyazi wezulu. Amen. Sibonga inhlanhla yokuthi namhlanje sibe yilabantu umshomali kade efunda ngabo emthethweni uNkulunkulu ayonikeza abantu emhlabeni abayizikhonzi zakhe. Ngicabanga ukuthi incwadi emisebenzini 13:14 noma ngangafuni ithi insizwa zikaJakobe ehlalisuthi thunywa ukuthi ayitshale izwi likaMvelingqangi ezweni lakubo. Yayizungeza ubusuku nemini insuku zonke ngosuku lweSabatha yaya koguqa ethempelini. Zase zithi induna zomuzi kaNkulunkulu bazalwane bathandwa madoda uma ninezwi tshelana abantu. Sewufundiwe umthandazo nezwi labantwana baka-Israyeli namasiko aka-Israyeli. Wayesethi uNkulunkulu mani nezwi tshelana abantu. Sufundiwe umthandazo ophethe lonke isiko lomuntu, ophethe wonke umthetho wesidalwa esingumuntu esadalwa uMvelingqangi. Kade ufunda ney'nkambiso zokuhamba komuntu ukuze abukeke phambi kwaNkulunkulu emuhle. Mayibonge Nkosi. Sekuseleke kona ukuthi thina siyimbewu yabantu
abahamba bengenzanga kahle phambi kwaMvelingqangi. Ingakho sibuthene kanje namhlanje, isikakhulu phakathi komuzi wenkosi yamaNazaretha uNyazi wezulu ekhaya emphefumulo emfuleni uShemba ubeka kuleli lizwe laseMaqadini. Sibuthene nje ngoba kukhona ukusinzayo, ingakho siphuma amazwe ngamazwe. Ngizocela nje khona insizwe ezomisa ukufunda kahle ekitchen ngokuthoba. Ngizocela ukufunda izwi likaBhombela efike emhlabeni eliphathisa umhlaba ukuthi bazi. Ngicela le nsizwa ngiyayibona kancane yakamzela izongifundela nje lemishwana le. Ngifundiswa ukuthi bakhonza abahle baseZulwini sizotetela abantu njengoba uNkulunkulu asiyalela ngoba sitetela abantu bakhuluma ukuthi babuthiswa yini la kulo muzi uNkulunkulu awubeka la eMaqadini. Awubheka la mfana ngithi awunezela lesi sizothiwa kamdle nini kana mfundo ungibhekela nje ukuthi khona number 1 awuqala ubheke ungaqala ufunde ubheke ukuthi uzokwazi ukuyifunda le mlotho ebhalwe elotshwe lapho phansi ngoba yayikhulunywa uBhombela. Ungaqala uvule umbhobho wakho awuqale nje uyibuke. Uzongifundela lesi siqeshana lesincane ngaphambi kokuthi sitetele abantu. Ngifisa-ke uMvelingqangi uNyazi wezulu afihle ubungane bami nokwazi kwami nokuqonda nokukhuluma, abese engiphela izwi lokundlalela abantwana bakhe, abese libamba leli izwi leli omubo zami ukulihlwitha. Angizange nginalo izwi nje, izwi lami liqandula limemeza kakhulu, kodwa ikhona lempi le eliwayo uShembe ayilwayo afuna ukuyiqabula. Abafuna sithule singalidedeli izwi laNkulunkulu alitshalele kulo muzi. Ngeke simkhothamele omubi ngoba waxoshwa eZulwini. Khona incwadi la yayifundwa abashumayeli sengayilibala nje, incwadi sengayikhohlwa iseBhayibhelini lona le ncwadi abantwana bakaJakobe eyayithi omubi imiyamgagula-ke ithi usathane washawa wathanqazela emhlabeni esizwe eZulwini. Angisayazi ukuthi kubani leyo ncwadi kodwa ibhaliwe. Ngifisa ukuthi ngithule le ncwadi lo mlotho kwawolotho uShembe la ngiwucaphunile nje uShembe la ekhuluma khona kusuka esomqala wendlela ilanga lokukhanya ngayezulu uthingo lenkosazana. Namhlanje uyisiqu esesihlanu uNyazi wezulu ukuthi sizwe impi uShembe ayizele emhlabeni. Thina sithi uShembe yajabula nje wasiza phambi kwakhe, sijabula senza yonke. uShembe akajabula, akaze athola ukuphumula uShembe lokho afika kubo eZulwini lasebuhleni bophakama, lokho asuka kulo emhlabeni. Umhlaba wawubonela abantu bakhonza abahle baseZulwini, wawubonela okhokho bethu namakhosi noNkulunkulu nomama bethu, kodwa bazange bawuphathe kahle. Namhlanje leso sigwebo sabo siwela kithi, ingakho sibuthene kanje namhlanje. Siqhamuka amazwe ngamazwe, inkalo ngenkalo, siphangisela kuleli lizwe laseMaqadini la uShembe beke khona umfula wakhe wawethi igama wathi ikhaya lemphefumulo. Kungani sizozwa abantwana babantu ukuthi yini abayithunyiwe uMvelingqangi nemindeni yabo ukuthi beze kulo mfula uShembe waphila. Bazobe besitshela ukuthi abazali babo babathumele. Ingakho soxolisa kakhulu ubaxoxa benkosi kusuka kubefundisi, abavangeli, abashumayeli, abakhokheli nabo bonke abantu ukuthi lapha ekhaya sithwesa umthwalo onzima ukuthi inkonzo ayinikeze umuntu akuduma umuntu anikeze inkonzo, kodwa lapha ekhaya uShembe usikhulula ukuthi asitetele abantu bayikhulumele ngoba zabika zathi baba siwazi lo muzi uyinkinga, abantu bafika nendaba ezisindayo kanti thina nkosi seyinhlolongwana zabafana nje ukhakha isafozela. Wathi uShembe yena ujaba ukushumayela nishumayeza tinashumayeza sewumqala wendlela kodwa namanje niphendulile. Ngethelana abantu banitshele ukuthi yini lesi balethele yona la noyisemkhulu babo nokhokho babo nokhokhokazi babo basemandulo, yini ababathumele yona la ekhaleni namakhosi noNkulunkulu balelizwe, abantu abahlabahlosile nabaqavile balelizwe abaziholayo bazonitshela sizobalanda umhlaba wakusho uNyazi phezulu eNazaretha, siyobika eNazaretha. Manje ngifuna ukufunda le mbhalo uShembe ayibhalayo ukuthi yonke lento
izwe lisencwaba liselihle abantu besahlambukile wazwa bethi igama uShembe besesenhla neAfrika wathi lesi sizwe sonke sibishona asingoni ngaluso asingoni ngalutho kwase kuthiwa bangoni wangani ungekho lonke lolukhulu lusimbathile namhlanje simbathile ngokumhlophe namhlanje siyacobezela uShembe uzama ukufihla inhliziyo zethu nokuthina ungazi ukuthi ngathi abantu baseZulwini kodwa mase siphumela ngaphandle sokumajiya ungayibona into engiyenzayo ungeza into ephuma emlonyeni wami khamba yena ngaphandle khona nje mase siphuma uzozwa lo mfanyana uthi umajiya uchithi isikhathi ucasula lo mfanyana siba zonke yini sekubila ngaphakathi ihoma zakithi ezavimbela ukuthi zidlule ngako uhoma babekuthatha uShembe wayedla abantu abamoni ngalutho babengcwele uNkulunkulu labo bantu babefunzeka isizwe esithumbi isizwe esibisholo umuntu omnyama umuntu nawuthi umnyama nje sekuhusho ngoba phela safunzwa lokho asimnyama thina sithumbi thina ngebani nabo bamhlophe igeleni lezi amaxhoba zabo baphuzi lento bathi iphephi phuzi kanjani abayekho mhlophe into emhlophe nayo uNazaretha abanje yabelungu uqili njengoba bezama ukuhlukanisa ngabo thina sisizwe sithundu sasimhle uNkulunkulu sifana nenhlabathi inhlabathi ayibona inhlabathi njengathi mawujikela imbewu iphuma ithephuzela ibe yinhle nje yini le yasonayo uNkulunkulu eqeda ukusidala yini awufundela mfowethu ngicela nje uNkulunkulu asiphe indlela baseZulwini bakhonza abahle baseZulwini noma ngumntwana ngicela ukuthi uNkulunkulu angifihle ngicela ngifihle kesithi nje siyazi mhlawumbe sijwayele kodwa awuyilalisise kahle ngaphambi kokukhuluma nabantu ukuthi yini le ehlupha uShembe azagcina egcineni esizokwakha ikhala emphefumulo ngoba bona ukuthi isizwe siyande mhlawumbe yazi thina ipopulation yomuntu omnyama ingaphezulu kwazo zonke ngicela ukuthi amashayina ngabe amashayina phambili kulandele thina noma yithina uza amashayina inqwaba abantu abamnyama kodwa thina ehlupheka kakhulu ezweni lethu ungazi abantwana bakaJakobe uNkulunkulu wathi masebephambukile phambi kwakhe abazali abanikele izizwe zonke amaMowabi namaFilisti abagqilaza bashaya kanzima ngoba basemhlopini uNkulunkulu emthethweni nasenkambeni nasenkambeni ayibanikeze yona namasiko omngcwele babo yini le eyona thina ukuthi isizwe sibe nje ezweni kaBaba noNkulunkulu buka sihle noNkulunkulu manje iminyaka nje evile manje emashumini ayikhulu nento yazi khona isizwe zazi sisineminyaka ngayo efika uShembe la ekhaya inkulungwane ne kodwa namanje ayabi khona inhlanganisela abantu abamnyama kuthiwa bane-hardware noma banekuphi ehulise nakuphi ngeke izenzele lo yindaba na khona le ndoda eyafika yaphazamisa ngicela umfundele mfana kithi ungasheshisi futhi unganenzi ufunde ngokujwayelekile hayi qala kahle mfana kithi nami ngiyiphethe la ngoba ngifuna ukugada wena kubeka ke ba qala ke ba ayo ekhanya umnika umpopho wakho mshumane noma mawusakhala uyakhaya ngifuna umlandela ebhekene noShembe impi ebhekene noShembe uNyazi lwezulu waza nzuza sekwenze njani impi ijwayele waza ba impi ebhekene hayi ndoda sheshisa ndoda uzokudonsa kakhulu impi ebhekene noShembe impi ebhekene noShembe uNyazi lwezulu yebo lapha emhlabeni impi yobubi eyadalwa omubi usathane Ulusifa emhlabeni yebo ba omubi usathane yebo Ulusifa wayeyingilosi enkulu uMvelingqangi uShembe umoya oyingcwele funda ba umsebenzi wakhe ayawabele uMvelingqangi ngicela baba ngiqhubeke baba wawubalekile eZulwini ngicela uyeke baba ngiqhubeke wayekhipha ilanga nenyanga ekhanyisela umhlaba wayemuhle kakhulu kunezinye ingilosi
negazi lilihle kakhulu bayiphiwe lona, ebukeka ethandeka eZulwini, ephiwe ukuhlakanipha kunazo zonke izingilosi, elaleleka uma ikhuluma. Kodwa omubi inkinga yakhe ayenaye, wayengenalo uthando enhlizweni yakhe, engayithandi into enhle njengaye. Izinto zokuqala ezawele okhokho bethu athi uma efika wayitshala kokhokho bethu ukuze babulalane bodwa. Babengathandi okhokho bethu uma ebuka umthetho lapha imihlambi yakhe yanda, omunye wafaka umoya omubi ukuthi angimjuqe umthetho ukuze kufana nami. Imikhuba yalethwa ile ngilosi enkulu yaseZulwini. Wayengenalo uthando enhlizweni yakhe, engayithandi into enhle njengaye, nebukeka kahle njengaye, nethandwayo njengaye. Wayengabathanda abantu uma kuthiwa khethwa induna, naye induna usezofuna induna iketulwe. Uma kukhethwa inkosi iketulwe, njengoba apha ngala makosi abutho okhokho bethu babulalana. Ulusifa wayedala lo, kodwa uNkulunkulu wayebabela umhlaba mkhulu, ebaphile igolide nesiliva, inhlabathi nemfuyo, kodwa bafuna ukuphangana bodwa. Imikhuba kaLusifa. Wayengayifuni into enhle njengaye, nethandwayo njengaye, nohlakaniphile njengaye. Wayengamfuni uNkulunkulu ebakuhlakana abantu, yena engabafuni. Nokhokho bethu behlelwa yiloko kufa kaLusifa, efile emhlabeni ezama ukukhipha indalo kaNkulunkulu. Abantu babe yinto eyodwa noNkulunkulu shembe emandulo. Wayengahlipheki uNkulunkulu ngoba abantu babelungile emandulo, engazithandi indalwa zaseZulwini. Wayengenalo uthando nakuMvelingqangi, wayezazi yena nje kuphela, ezibona emkhulu. Wathi noma esekhishwe exoshwe eZulwini akazange ayisole, akukho lapha ayisola khona, aphenduke empini babo. Kepha kuphela wancamela ukusola uMvelingqangi, njengoba namhlanje sesithi masiqhuzukile kuthiwa ke sithi xhinti kancane sikhande isixuku sabantu abazosisapota silisane noNkulunkulu. Kuthiwa ixhinti ngoba ulwe noNkulunkulu noma uphambana umthetho kaNkulunkulu neminyaka emisile. Kodwa wena umhlanganise odlamini, uhlanganise bonke abantu, bonise bekushaya into yabe sibushemba ayilungile. Wathi noma esekhishwa eZulwini akazange ayisole, akukho lapha ayisola khona, aphenduke empini bakhe. Kuphela wancamela ukusola uMvelingqangi ngokuthi umkhipheleni ebukwini obabusa inhliziyo yakhe ngoba wayethanda. Umuntu namhlanje mayekhuzwa, ngisho nakhona la eZulwini, mayekhuzwa uyalwa ngoba umkhuza ukuthi umsuselane empini ngikuthandayo. Babumjabulisa yena nezinye ingilosi ayeseyifundisile ukuba zithande ububi nokulunga. Ngakithi nangakini waqala konoyedwa wagcina esefaka umoya omubi kubantu, bagcina sebeyinqwaba. Namhlanje kunjalo nakhona la ebandleni. Uthonile umuntu kade ulungile wena ngoba bona umngane wakho bese uyajibula ukulunga, uphikisana nomsebenzi kaNkulunkulu, ulwe nawo kuze kuhlale nokomiti, kuze bakhona no-trench engazuthi uqoqa imali kanti uphunga nje ndawo ukuthi uyaganga usibani bakho, umkhiphela umtshelelanga usibani bakho uthonile. Ile ndoda eyaphunyuka eZulwini yake yaseZulwini, yaxoshwa eZulwini, yazi wonke amasiko aseZulwini nemithetho aseZulwini. Ingakho nemikhuba ecishe elangenango uNkulunkulu wakhe inyosi zokuthi izophilisa abantu bakhe impukane. Ngangizwa lento ngisakhula ngazuthi umdlali into eyiqiniso. Ushembe wangakayakho impukane, impukane iyaqhamukwela iyangcolisa, iqhamukaphi impukane. Omubi waxoshwa embusweni waseZulwini, wayesehlele emhlabeni nobubi. Yayibona iphutha lanenzeka khona. Nezisebenzi zakhe ayezizuzile ngobubi bakhe zehla naye, waqala wasebenza umsebenzi wobubi kubantu ngoba ephikisana nokulunga kaMvelingqangi. Ufundisa abantu emhlabeni ukuba balwe nokulunga, nobungcwele, nenhlanzeko, nobuhle, konke ukwenza ngezindlela eziningi ngobukhazikhazi nangezindlela ezibukeka sengathi impucuko, ukuhlakanipha kwemfundo. Ezinye zezindlela alwisana ngazo ukulunga kukaShembe, ukukhohlisa abantu emhlabeni, ukubashisa ubungcwele bamasiko okhokho ababewalona uMvelingqangi ukuba bawagcine.
okwabe kuyinkolo ababedumisa ngawo uThixo wabo. Futhi omuke ufundisa abantu ukukhumbula ukuthakathi nemikhuba yobumnyama. Amen. Amen. Njengoba sibuthene lapha ekhaya, uShembe uzama ukuzobuyisela abantu kulento eyafika yatshana ngomubi ngoba zonke lezi zinto eseyimila kithi zawela kokhokho bethu ngesikhathi bephambuka endleleni. Ingakho kunesihlabelelo esithi ngaphambuka endleleni, endleleni ngangena wabo bana babephambuka endleleni ngoba thina sifike lesihlabelelo sithe sifika wasesibhalile uShembe. Thina singabantwana bayizolo kasibhalanga sekukhona amaNazaretha usibhale uthe nje lethi inkolo yaseZulwini wayesesibhalile ngoba abantu abaphambuka endleleni yilabo okhokho bethu babephambula ngoba ile ndoda eyayihleli noMvelingqangi bangakanani namhlanje abafana abahlala noMvelingqangi omajiya abajikela uNkulunkulu bangakanani. Kusasa kuzoba yini, kusasa kube uwe njalo uzofika nawo kuleso sikhulu njengoba usijahile emajiya uzophambana naye ushiya abantu okuyibona abayimpethu yokufa abaloko bebubula emva wakho naku uzokhuluma ngabo. Njengoba sibuthene lapha-ke abantwana benkosi sibuthanele ukuthi sizothandaza, sizojula, sizobakhalela okhokho bethu nokhokhokazi bethu basendulo nabakuthangi nabayizolo, sizocela ukuthi inkosi susa ukufa kukaLusifa phakathi kwabo ngoba abazalwanga nabo bakufice enweleni zobaba babo ngoba obaba babo nabo basebephambukile endleleni. Mayibonge inkosi, mayibonge inkosi. Sisuke sikhuthazana masukucela amen. Yebo ukucabanga kakhulu, yebo ukwenza lento ngathi eyabo uthwalele bona ugulo nabo nesifo nabo yindaba abantu baqhakambisa ukuthi hayi ngenwe imoya ngena abantu abadala. Yini baqhakambisa leyo? Ingoba uyazi ukuthi yona yakhe leyo. Nakuwena manje musucabanga ngokugula kwakho akubona wakho okwabo abantu abadala. Labo ukhuluma ngawayo imoya. Athi umuntu uphethwe imoya. Akekho umuntu ongenawo umoya wakubo manje. Ukuthi asiwazi ukuthi unjani egazini lakho nasegazini lami nasekuxosheni bakho. Mhlawumbe wake na ukhuluma nje udinile kodwa ukuphihlika khona uthatha ukhiphe ngaphandle kwebakhe. Ushembe ukhanda umfulu ukuthi kuzogeza leyo nhlese kaLusifa ayitshala kubantu emandulo baphambuka endleleni bayeka abantu ukuba abangoni bababona uNkulunkulu. Namhlanje ke manje lesesodedela abantwana bakaNkulunkulu abaphiwe inhlanhla. Ungaba ombathi ngobemhlophe, ungaba ombathi ngobemhlophe. Ongagcotshiwe ogcotshiwe. Kusuka phezulu befundisi wehle kuze kufika bakhokhela nabaphathi bentombi. Lowo kodwa uthunyiwe umndeni wakho ukuthi mntanami ngithume ekhaya emphefumulo. Ukhona nje izolo kade ukhuluma la senze umthandazo ka-12. Senze umthandazo ka-12 siphakathi naye wayeseqala ememeza. Singakhohlwa ukuthi nabo nje babeboshiwe behlele ewesivini behlele emajele. Bahlele kabuhlungu ngokunani uqili khona ngoba befuna ukuhlala kahle noma befuna ukudla. Uthi inyanga ezokuthandaza makathi babonile ukuthandaza inkosi makuyisiminya lokho abangitshela bona ngicela kungapheli enhliziyweni yami kodwa Nkosi makuwuqili bomubi ngicela umsule Nkosi ungaphinde ngikukhumbule. Mayibonge Nkosi. Leli thuba ngizodedela abantu abahlanu ngapha kuNhlansuthi. Mangithi inhlansuthi kusuka befundisi kwehle njalo kuze kufike kwaNombani ombathile noma embathile ngobemhlophe. Bese kuba abahlanu ngapha kuJamangweni nentaba yepheza. Sengathi uNkulunkulu angasiphi ukuthi singakanti abantwana benkosi. Umuntu ahlale ehlokweni athumele zona lapha ekhaya emphefumulo. Laba abafisa ukukhuluma ngemisebenzi kaShembe. Imisebenzi kaShembe emkhulu nayo yonke njengamanje esehlele sonke uzivusile imithombo lesingela manje ukuvela ngaphandle kwakho. Mayibonge Nkosi. Yazi khona iqiniso manje abazali bavuka bafike. Kodwa bebazi bazovuka baye enkonzweni noma baye emakethe noma baye kuphi noma baye ehlokweni zabo kunemicimbi kodwa bavukanga. Ingakho uShembe ngothi malala lala nathi namhlanje sivukele ngozini zobusuku khona abangavikelekanga ngozini zobusuku wena uvikelekile umsebenzi omkhulu nawo wonke. Sithi-ke siyaxolisa kancane kulabo banjalo lophinde vele beluthuke njalo okwamanje siyacelela abantwana babantu abathunywe emndeni yabo ukuthi abeze lapha ekhaya kulo mfula bathunywe. Hayi wena ozongami lapha emgwaqeni ukuthi iya ekhaya emphefumulo kulungile usufikile lalela kuthiwa sisho labo abavakashele uNkulunkulu ngemfihlakalo yakho abavakashele umndeni wabo ngemfihlakalo yakho
mayibonge Nkosi ukuze kuzwe mina engakezwe ukuthi yini le uShemba yenzile emaqadini belizwe lasemaqadini elibi kangaka kwamashu laba mashu kwathi izithuise siqanqo badlulile amadoda akadlile ayekudla imbuzi sinqanqo phela umdlalo leyo kodwa kuthiwa badla ububi bezwe kodwa uNkulunkulu khothe ukhombe khona uthiwa unontanda bathakathi ngeke nakuthoka yathakathi khona ngeke wayelizwe lakithi nelangakini mina ngwasemapondweni khona odeka nendlala kwendaba bayanga komshebuze la omunye wathi mayixoxe ekhuluma wathi ngibonela ngaphesheya kungekho mizi kuyincome kanti uNyazi wezulu bantu abaselifikile lapho bafike income zibalandela ngaphesheya uthiwa ubona kumitsiza kube khutula imkhono etolika la kule mizi uShemba ukusondeza yonke lezi imbavuka nalezi ndawo ekwakulokhona izipho uyisondeza uyikakisa lomuzi uze kuthethwa amacala mayibonge Nkosi leli thuba ke siyadeda abantwana babantu uyahlabelela mase ufikile umbhobho bese uyakhuluma unqamuke nje unqamule isihlabelelo kubi noma kanjani uShemba uyawazi umsebenzi wakhe into ke ihlupha abantu make abavangeli bethu labo banikezwe uShemba lamajazi akusho babona amajazi abantu basaba bayekukhuluma bavanga nje wela bathunywe emibili bafuna ukuzolalela nawo thina sicela indlela esingaphiwanga lokho amen silalela ukuthi sizohlanganisa nathi sizohlanganisa phansi umndeni sihlanganise silungise kodwa sihlanganela ile ndoda kuzoliwa nale ndoda yaphambi kwisokho bethu endleleni eyaphuma eZulwini asiyikhiphe nasendlizweni zethu ayiphume emathandeni okhokho bethu nasemphefumulweni abazali bethu usukela emandule uzuShemba bageza bahlambule babuyele endleleni ababeyiyona babuyele ebuhleni ababeyibona sihlabele esishundana babuyele ebuhleni ababeyibona bezalwa bengambathanga uLusifa uyawashawa phela ezemhlabeni usedunga uNkulunkulu waze washo mayefika la wathi Shemba uyothi ushumeza bayihlanu ngokulunga ngoshumeza bayihlanu ngokubi ngophikisana nawe sikwente abazi uShemba wasendulo akuyena wamanje umhlaba nezulu ungakhiwa uNyazi bezulu lona mayibonge Nkosi amen nato lithuba siyadeda baba mabe khona akuyona ipho mabe ngekho zoniko abavangeli abathi ufake imithetho kancane sikhokhele la kube sesiqondile kuthini uma bengekho sonikeza abavangeli uma bekhona ithuba labo leli siyadeda ithuba amen Ngikhameshowe ngosinawabuza izolo la ngiyele isimalo izolo manje ngiyele isimalo sewuthi usuku ngilele ngabona umama ngathi phamisa indoda engathi umama hlangana entabeni ogwadule ntaba ogwadula akhonizi akholutho umama manhlangana naye umama ngiyambingelela ngithi mama uyaphi uthi mama hayi ngokundawo kwakha ngathi mama ngisahamba ngisayikhala imphefumulo uma ngifika la ngathi manje ngifika ekhala imphefumulo uma ngifika lapha ekhala imphefumulo lapho mbosheni engathi kuyasetshenzwa kakhulu kunokuba manje umshazi uphakathi emosheni bephakathi emosheni amataditela manje ebese umshazi iminingi madoda khona umuntu enimqindezelayo lapho bafethu basofana amatasha umuntu lapho uma ngiyabheka umama uphethe umfumba umthwalo engaka umama umfumba umthwalo amise idawe kakhulu lapha nje ngokuphuma nje ejikeni la mawuphuma lapha ejikeni ngabona ipayipi elikhulu lamapayipi lawa engazathi kodwa amapayipi kakhonko kodwa ngathi manje liyalenga lipayipi manje ipayipi liyashuma liyashuma kunento engathi iyaphuma mayaphuma ngibona izinyawo zomuntu lo muntu yena uyenza lo muntu lona kodwa manje uyabona phakathi ngathi yakha phakathi lapha embazini lapha engqonweni uyabona nje uyasha phakathi ushile ugqoke ujini ngibhekisise uma ngiyabheka umfowethu uthulani ongilamayo usevele kanje umfowethu uthulani kodwa manje akaphumi umfowethu uthulani
ngiyacela ukuba shembe ukuthi ukwethu aze angikhumbele yena aphule ukuzima khona ngokuyahla ekhona. Amen. Amen. Mama kube kuhle uNkulunkulu. Umama okhulumayo uMashozi bamakhanya oqhamuka eZulwini. Kodwa-ke ngoba sisiza emaqadini sike safika-ke laba ngcwele emasontweni amabili amathathu adlule besigulelwa umntwana esibhedlela unesifuba-ke esikade samqala elashwa ngendlela futhi belashwa ngayo kodwa kubonakale ngazi ukuthi akulungi. Ebesefaka-ke futhi esibhedlela-ke angene esibhedlela futhi uyalaliswa-ke odokotela bakhulume ukuthi izinto zonakele ngaphakathi. Hayi bese ngithi-ke baba ake size la ngoba sabantu vele mhlawumbe okwesithathu sizilana ukuthi akazonikela ngoba sibone ngathi kuwukhondolo likaMkhulu wakhe ngoba naye uhambe ngalesi sifuba se-TB uma kubonakale ngathi asilapheki. Uma sifika la umntwana esesibhedlela bese yanikela mhlawumbe ngendlela anikele ngayo ngoba ngathi hamba ufike unikele bese kushuthi-ke sivuselela-ke ngey'nkulumo ey'hleze y'khulunywa phakathi kwayelo ikhaya. Masifike ekhaya bese siyakhuluma sibonisana ukuthi kufanele futhi simgeze umkhulu ngale ndlela sihlanganise kwenzeke futhi siwumndeni. Sivumelane sekulaleni bangcwele engathi siphezu kwebhriji la besikhona nemndeni nje futhi ephilayo kodwa ngaphansi sabe sesizwa ukhuza ingcwele. Ingcwele beyikhuzwa lapho bengathi abantu abaningi bayayikhuza ingcwele ngabe sengibuka phezulu nginabantu ebenginabo la bese ngiyabuka ngibuka phezulu esibhakabhakeni. Mangibuka ngibuka ilanga kube ngazi ukuthi i-TV isalojoloji isikhombe bese ngithi mangibuka lapho bese maqeda futhi ukwenzeka lokho bese kuqhamuka isikhombe sikamqalwendlela ebese vele yafika kablasi ukuthi khakha enokhuzela vele bese yama ngikhuza ingcwele nangiyikhuzele bese ngiqede ngiyaqinisa emva kwalokho. Umntwana-ke esibhedlela-ke bese emva kwalokho bese bathi abasaboni lutho emva kwalokho bamxilonge ebelalithi kwezulu esibhedlela sekuthiwa hayi akusaboni siselemva kokukhuluma sihlanganisa ukuthi sizana. Siyacela-ke sesifikile-ke kule ndawo-ke nemndeni-ke khona abakhulu-ke esihamba nabo. Sicela uhlombe-ke abesesigezela le mndeni asigeze yonke ngokuqonda kwakhe kwaseZulwini. Ngiyabonga. Ngingokwenjilo ngesibongo ngizalwa kwaNongoma kwaNdlakazi. Amen. Enkosini uMvelingqangi. Ngiyabonga abantwana baseZulwini ukuthola leli thuba elikhulu kangaka. Ngize ngifike kule ndawo nakuba ngisebenza lapha eThekwini. Kodwa ngenxa yesibonakaliso esize nomntwana engimzalayo kwavuka nesibonakaliso sokuthi ugogo wakhe okumama wami ngokuzalwa uthi vukutshela oyisho noma wakho beyosigeza ekhaya lomphefumulo. Uma ngithi bayosigeza mina ngoba ngihambe ekugcineni emhlabeni ngikhulumela wonke lamakhehla nezalukazi abanumzane engibafice la kule ndawo engiyona. Ngakho-ke yimina engihade ukugcina uhambe emhlabeni ngithi-ke ngane vukutshela abazali bakho ukuthi kabavuke beshabasheke bephikelele eThekwini kukhona indawo eyabekwa ushembe okuthiwa kusekhaya lomphefumulo. Amen. Yikho-ke lokhu ngiyila ngikhuluma isiZulu lapho kuyisinto esiziwe noma ubani. Amen. Ukuthi ngidilikalela kwaMandlakazi nje ngilethe lezi indaba zokuthi laba bakithi abakhulume kule ngane engiyizalayo ngizoqondana nabo ngqo khona lapho le ngane ilele bese lithi ikhehla engalaza ngale ngane ngoba uswana lo ngikhuluma ngalo into nje ingane nje leminyaka yo-16. Ubatshele nawe abazali bakho ngane ukuthi-ke lapho esikhona sinethwe zimvula kasinayo. Manje-ke indaba engisukumisela phezulu ingilethe la ekhaya lomphefumulo likaShembe ukuthi ekhaya lapha indonga zezindlu ngizakhile imile nje zaphelela kodwa engicabanga ukuthi ukhona lapho engishayise khona zithele izindlu zabantu abadala ngizakha seyifikile phezulu ukuba izoshayelwa ngase ngiyima ngokubuka ukuthi
siyasithanda abantu basemhlabeni kunabanemizana ekhaya. Inkosi kusisa baba. Amen. Tendela baba. Uphama ngokuthandela kwabangcwele. Igama lami nguMvelingqangi waKumede. Ngibiza kaTembe kodwa ngokubiza. Ekhaya kule kaMhlaba yalingana ngaseBorder Gate eseMozambique. Ngokuhlala kodwa ngihlala khona la kaMashu ngaMatopo. Ngiphethwe inkosi uTembe. Ngize la fanele ngabe ngisemsebenzini bese ngiqambamanga ngangiletha ngoba bese kufike elinye ikhehla elifike lathetha ngolaka. Mafika leli khehla likhuluma lithetha lithi ulelo litshela ukulala la siyathethiswa thina ngapha. Ngiyabuza ngithi ngithethiselana ukuthi vuka uhambe usicelela intethelelo. Intethelelo ecelayo kuthiwa sicela ucela intethelelo simndeni akaTembe isizwe sakaTembe sonke ngoba kunamakhehla akithi ayekade ephatha izikhwama ayihola izimpi ayendolaka ehlala lapha emhosheni ngaphandle kwafika ukuthi sithiwe sizobangenisa safika sazobangenisa ngo-end of April sathi sizobangenisa kwathiwa liphatha izikhwama lihola izimpi Nane bangenisa apha sesi. lapha esangibona umhosho lapha ngaphandle la uqala khona amatshe amhlophe ophinde khona amatshe amhlophe ngaphandle emgwaqeni la kuyithi junction khona kwathiwa Phambi kwekhala emphefumulo. Kwathiwa bahlezi lapho kunekhehla elinolaka kakhulu vele livimbe yonke imindeni ethi izongena la ekhaya nokungeyona yakho wonke nje imindeni ekhona solokhu lafika liyabavimba laphaya livele linolaka ngendlela eyisimanga kwathiwa size sizolimemeza sithi sicela ukuthi lingene ngaphakathi lafika-ke end of April sazobangenisa isidiniwe-ke imindeni yawo wonke umuntu ola ngaphakathi kwathiwa size sizocela intethelelo ukuthi sicela ukuthi bathethelele ngoba bathethiswa abantu bangene late la ekhaya abakagezwa namanje ngenxa yemindeni yethu. Kwathiwa size sizocela ithuba sizokaTembe ukuthi ucela intethelelo ngoba imindeni yabantu ayigeziwe ngenxa yethu kudala yafika ihlezi lapha ngaphandle ivinjwe amakhehla akithi. Bangcwele ihamente yonke ingcwele yoNyazi wezulu ngisicela intethelelo ngisithethelele ngoba nathi size la sizogezwa. Base bengenile bafika kwakumhla ka-22 ngikhumbula 22 June ngesikhathi kiwa nje emabhida babefikile ekuseni emva komthandazo ka-4 bafika basho bathi sesingenile ngaphakathi sesicela ukugezwa kodwa silambile. Ngathi mina angidlangani ngoba bedliwe bathi badlile kodwa bekuncane abasuthanga. Sesifika nesimayo bathi sesicela ukugezwa. Seza-ke ngenyanga edlule ngomhla ka-6 October besila size ney'mbuzi sizocela ukubageza sibacelele nokuthethelela namaqala abahambe bewenzile emhlabeni. Sicela intethelelo bangcwele kakhulu siyazithoba kunina siyisizwe sakaTembe sicela nisithethelele nemindeni yenu igezwe njengoba neyethu siyicela ukugezwa. Ngiyabingelela kwabangcwele. Umshumayeli ukhuluma ngami umethu umama wakwaMartin. Isibongo engisisebenzisayo-ke esakwamasondo la kuzalwa khona umama. Kodwa wakwaMartin. Manje-ke ngiyengeza-ke bangcwele lapha ekhaya lomphefumulo ngaphambilini ngoMeyi. Ngoba ngangibona abantu bakithi bephuma lapha eholweni longithi bakithi ngiphupha lale holo la elimhlophe angilazi ukuthi le holo elani. Ngababona-ke ngathi ngiyangena-ke khona lapha esangweni. Ngithe mangena esangweni baqhamuka amakhwekhwe namakhalathi nabelungu beza begijima bekhala mabengibona. Ngathi-ke masengifikile-ke futhi lana ngoMeyi ey'bonakalisweni zami mangilele ngabona umama washonele ebungoleni eyothwasa. Ngambona eqhamuka laphaya kuleya ndawo evulekile ehamba ngamabonda. Ngimbuza ngithi kuya hawu uhambelani ngamabonda? Uthi cha angafanele ungena kule ndawo silinde wena. Silinde ukuthi uze nembuzi enkhona ngathi imbuzi yakhona fanele ibe nebala elimnyama la nasenyaweni ibe nebala elimnyama zibe zimbili enye ibe mhlophe.
mangithi ngiyabheka silapha emkhoshweni kube sethi umama behleli lapha emkhoshweni sikhona abakhona abahleli abantu abadala lapho bebaningi bathi uma behleli lapha emkhoshweni bese qhamukisa lwazi sithi kimi mntanami uthatha lezi gugu wena ukungoba safanele bese ngibona nomama ekhuluma ethi mntanami hlala enhlambulweni uthi uyoshebe uthi ngizokutshela ukuthi hlala ekungcoleni mntanami into yokungoma ukhohlwe yiyo ngaze-ke kodwa baba isangoma ngiyacela-ke ukuthi ushembaze abakhumbule ngoba umama ubeselindile-ke ethi ngize nembuzi bese ngiza-ke nembuzi ey'mbili ukuze abazohlanjululwa ngiyabonga bancela ukuthi nami ngize ngafika la ekhaya ngisaba noguqu inkosi ibusise ngikuzwile ami ngiyabingelela egameni loNyazi nami angisukume ngikhulume ngibonile eZulwini esontweni eliphelile ngabakithi uzani badadewethu ababili okugcina nina kuyani abakithi bangithumile kanga noma bangithumile kodwa engizibonile ngibone kufanele ukuthi ngiyathunywa ngibone sibambe ulayini ebusuku ebuthungeni bami sibambe ulayini sibaningi khona ugogo khona umama ukhona udadewethu khona nobaba nomkhulu masibambile lo layini bese kuvela omunye ubaba nje ephethe okhiya kaningi ubungawuthi uma bewaphutha ngesandla ungagcwala esandleni nobaba ophakamisele okhiye athi bapha bakamthetho na ukhiye wakamthetho ngiqalaze mina ngibheke ngibonge ukuthi ngizokwenzenyana ngihambe ngase ngiyangibona ukuthi hhayi mina ngosifazane ngiyalunga ukuthi ngiyothatha lwakhiye ebulayini kube ukhona obaba kwasuma omunye ubaba wawuthatha lokhiye wakamthethwa kwadlula lapho-ke bese ngasaleleke lapho ngabona ifilimu nje idlala ngabona ogogo ababili engibazi labo ogogo kodwa vele baningi ugogo u-anti wami wokuzala ugogo omunye obe umama kababa wami bonke labo ogogo iy'thombe ziyadlala le filimu zethi iy'thombe zishona ezansi kwadlula ogogo kwaseqhamuka ifilimu iy'ngane ey'ncane ezelwe nazo ziqhamuka njengogogo ziyehla zishona ezansi bangcwele ngiyathokoza kakhulu ukuba ukusukuma kwethu size la ekhaya imphefumulo kube khona okwenzekalayo sikubonayo ngoba singaboni lutho sinikelile la sesiyacela abakithi bakhulume ukuze sazi ukuthi fanele senze njani sekuzile sanibonani manazareth ayingcwele ngusiphindile kwakagumede ngithunywe ugogo omdala ngangikade ngihamba ngithi ngizoya olwandle waqhamuka kumina ngephuwabani isibongo siphindile wakagumede ngizalwa emtubatuba kodwa njengamanje ngihlale lokhu so waqhamuka umuntu omdala kumina ezile embathe ibhayi elibomvu kusukela ekhanda egcobe ibomvu yonke indawo ibhayi lakhe lalibomvu engihlangabeza mina ngiyolahla ngathi ngithi ngiqhamuka wathi sawubona mntanami ngathi yebo gogo wathi hamba uye kaShembe uyohlanjululwa kusuka konke lento ezigcwele kuwena ekhanda uhlambulule ucele khona omunye usise engisebenza nawe wathi ucela kuphelezele uye kaShembe ngavuka-ke ngabhideka ngangazi ngiyaphi ngahamba ngezwa ko-Facebook yonke indawo kukhulunywa ngekhaya lomphefumulo ngoba bengingayazi le ndawo yize ngizale eNazaretheni ngahamba ngahlubuka emva kalokho-ke sekufanele ngibuyele la kuthe ey'nsukwini ezidlule abantu abadala bangivezela ngiphethe umngcwalo okukhulu ezandleni ngiphethe inkatha yemithi ingcolile izandla zami bathi sicela uyogeza idlozi yala ekhaya ingcolile
okulandelayo okushoyo kutheki ngesonto edlule ngaphambi kwesonto edlule baveza ilanga lokuthi ngibangenise ekhaya ngoba bangithuma ukuthi angibakhele umuzi ngibavusele umuzi wakwaGumede. Mina ngumshana wakwaGumede, uma wami akazazi azashade kodwa ngingane yakhona, zonke izinto zami ziyakhanya. So ngizela ekhaya ngizocela ukuthi sebengicecisele ukuthi bathi angize ngizohlanjululwa kusuke yonke lento esekhanda kumina. Baphinde bangibikela futhi bathi idlozi ngigolile. Ngizocela ningisize, ngiyathemba abantu abadala bayangibona ngoba ngiyilana ngoba ngizithumanga ngithunywe ukubona. Le ndlela angiyazi, ngicela kube yibona abangikhanyiselayo. Ngiyayikhetha inkosi yasekhaya. Ngozithobile wabangubo enade Bakusebenzisa. angizo Siphakamize lapho kakhudlwana. uzithobile lokhulumayo wabangubo enade ngaphansi kwenkosi yaZondi, ubaba uZondi, ngokuhlala ngila eThekwini eMontle. Ukuza kwami la ngaphambili bengingabazi isibonakaliso engasibona ngiphupha inkosi yasePhalameni uNyazi phezulu. Besisendaweni engathi entabeni. Bebaningi abantu laphaya kuthandazwa, abanye begqoka bezimhlophe, abanye begqoka amabhayi, ingane, hlobo nje inhlobo eningi nje zabantu hlukahlukene laphaya ngathi abanye nabanye umuntu uvele endaweni yakhe yathandaza. Bengithi ngiphakamisa amehlo qamama nje ngathi ngibone isibhakabhakeni kuqhamuka ifu. Maliqhamuka lefu bese kuyasa bekusa qhamuka ubuso qale kuvela ubuso benkosi yasePhalameni. Ngithi ngathi ngibheke lokho ngiyibona seyilase qhamuka seyihambe ngathi ihambe entabeni yehlela la kuthina la kunamanzi khona namanzi axolile. Yeza sikhona la ehlela khona amanzi kunesiziba la kukhona ungaxoxa criminality phakathi. Bathandaza omama nogogo lapha befika baqala kubantu abawubaba. Ngathi bengihamba nomlingani wami yena ngathi uye wasuka wathi kufanele olanda ihashe. Angangazi-ke ngathi hayi-ke ngizosala mina ngishiyeke ngemuva. So bengishiyekile ngemuva befika inkosi yasePhalameni ufika ukhuluma nalabo baba beseduze. Uthatha imbuzi into ebeziphethe uyabatshayisa bazophele ngakubo. Emeqeda lapha kuyele ngathina ngapha engathi sekunalogogo othi angihlalele phambili. Ngiyasaba mina ngihlalela ngemuva lokho ethi uhambe phambili. Emefika sixoxana sonke obaba bahleli ngapha nathi sihleli ngapha somama. Athi ucela ukukhulekela abantu abagulayo. Lokho angisondeze ngithi mina ngizobuye ngiye ngoba angixakile kakhulu. Bengiphathi bengiphethe umzimba ubuhlungu wonke, ngiphethe umphimbo futhi. Then emefika ubabushembe axelela abantu ngowokuqala lokho-ke lokho engiphushela kuyena. Mengifika kuyena wangibamba nesiphongweni wangibheka emehlweni ngathi ngiyambheka amehlo akhe behlaba nje ungathi yine-light akabhekeki. Ngabheka phansi wathi ukusizile lo muntu okulethe la ngokusalela iy'nsuku ey'ntathu zokuthi uphile. Ngangiphethe umphimbo kulezo nsuku lezo ngathi uma ngivuka ekuseni ngavuka umphimbo ngikhona ukugwinya bengahluleka nokugwinya. Hayi masuka lapho engathi sengisendaweni ngithe ngifika la ngimangala ngibona le ndawo engangikuyona engazuthi sisebenza mengiqalaza ngibheka mengifika ngayela undodakazi wami ukuthi ine-toilet ngaba bengingabe ngatholanga umuntu. Ngamyalela ngoba bengikhona lesibonakaliso sisebenza khona indawo engapha ngezansi ngazi noma ikhona yini. Ngathi bethuthwa lapho umhlabathi uyofakwa kule ndawo kulezi ndlela nazila ngemva kwami lezi bezingakalungi lesakhiwo.
ngathi siyasebenza lapho siyasebenza then kwaba khona la kukhona ngasibe sisihleli sidle endaweni eyodwa sidla khona ngapha ngasibikiwane then ngaphaphama-ke sengithatha isibusiso lapho umlingane nami uyabuza ukuthi indawo mesiyagula na ngiyamchazela ukuthi ngiphepheni ngizocela-ke Nkosi nasekuphameni ukuthi ingibuyise ngoba inkonzo bengikhonza kuyona ihlukile kunale into eyenzeka la yintsha kimi ngicela ukuthi nje nengizohlangana nabo abakhokheli bami ngoba ngiyafisa ukuthi ngihambe lolu hambo ngabe ukube azange angibusise Nkosi nasekuphameni ngabe ngishonile ngalesi sikhathi ngoba sekunesikhathi lokuthi Nkosi ibusise dadewethu uma ubeke phansi umbhobho ngineza umbhobho ithuba lakho ntombi ngoba uyabukela kuyiqhawekazi uma ufuna ukubambela uNkulunkulu imindeni yakini lekuthumile ithuba lesiyakunika uma ufisa ukukhetha inkosi phambi izandla zakho ukuthi ngakhetha inkosi yasebuhleli uzozondala emva kwalokho kukuwena kodwa uphoqile leza umbhobho uyayikhetha inkosi yasephakameni unenhlanhla ntombi usiyobonana nabakhokheli bakuchazela ukuthi wamlelizwe ubamlona ufike ubheke umuzi kaNkulunkulu oyithempeli likaShem ufuna umshumayeli wakhona umbona ngoba efake umucu omnyama lapha ezansi nomkhokheli bese uyazethula ukuthi ufike ekhala emphefumulo wakhetha inkosi bathe abashumayeli bakhona ngizoyibhalisa sengiyilunga lalapha ngakini ezweni langakini ethempelini langakini amen kuphela nje singakwazisa kona ukuthi la kukhona khona uShem uNyazi lwezulu ngamasondo yabhabhadiswa ubhabhadiswe ilolo suku ogqongane kube mhlophe siyabonga iqhawekazi ungabusana ukulinda amen uNkulunkulu ayibusise imindeni yakho ekulethe la amen siyabonga abakhonza abahle baseZulwini amazwi amahle uShembe asipha wona ukuthi siwezwe ngabantwana bakhe lo muzi uShembe uwakhela ukuthi sizohlambulukela abazali bethu ngoba ngaphesheya kwethu akubikho ukuthethelela kungazange kuhlanjululwe ngoba boniwe emhlabeni nabo badinga ukuthi bahlanjululele emhlabeni abasakwazi ukubuya bona nezidubu zabo bese emhlabeni bazohlambuluka sebevuka phezulu kwethu ingakho bevuka nemikhuba abanye bagcine beyeka ukukhuluma iqiniso basiphathisa izithixo zasemhlabeni siyababongela labantwana abasanda kwehla ngezansi manje ukukhuluma uthi omunye uthe ugogo wakhe khumula lezingubo ezibovu bantwana benkosi yakithi ebuhleni bamaNazaretha bengathi iyaphoxwa kanti ikhuluma iqiniso bantwana benkosi ayikho lento esinikezwayo yezingubo ezibovu nemnqambo nemnyeke into yasemhlabeni izithixo zethu zasemhlabeni mase behambile inyama isisele emhlabeni laba bahamba ngayo benza ngayo imikhuba noma bekhonza izithixo zabo ingena enhlabathini noma besiyabona mase ibolile umphefumulo bese uyasana uyathalaza ususindwa umthwalo wenyama inyama iyona yenza imikhuba emhlabeni iyo esihamba ngayo sehla senyuka sibonakala sizangoma sizi inyama siyo yonke kodwa inyama mase ihlukene umphefumulo sekuxabene inyama ikhonotho engene phansi enhlabathini ithi babhayi umphefumulo sengiyakwazi kwabakithi mina inhlabathi ayinasona inhlabathi inyama ayinasona kubiya kwakubo nekubise enhlabathini kuyabona konke enhlabathini umphefumulo bese uthwala kanzima uthi uyanyakaza uthi uyadlula ethuneni ithuna lemvimbi lithi akadluli umuntu ayengale kwelamathongo nje ngale mthwalo ethwele abazali bethu abadlulanga ethuneni bakwethu uma bengadlulanga ethuneni umphefumulo uyabuza ezweni mawubuza ezweni isitumba sekho sikade sibhabhayisile sakhiwa impethu nentuthwane ingubo yaso bese funa indlela ukuthi manje azembulu ukuthi hayibo mina mphefumulo walesa situmbu ngithwele nawo umthwalo wesitumbu fanele enze njani akugulude lekuthini ngayo yonke indlela siney'ndawo ey'vulekile umlomo lo wethu uvulekile ngene umoya guludu nezinye indawo ezivulelekile bangene guludu ney'mbobo zoboya bangene guludu bangena nani lo mphefumulo ngena nalo mthwalo lenyama yakhe uyayibona nisenzi wayithini sithwele kanzima emhlabeni
ushembe nomuzi wakhe ngokuhlakani bakhe baseZulwini nangokuqonda kwabo okwenzayo uyena kuphela owazi ukuthi lo mphefumulo osegazini lami owathwala isono senyama ugezwa kanjani uNyazi lazini. Amen. Thina kuphela into efunakala ukuthi thina mzimba isho njalo uthi ngonkosana sekuwena mzimba uthi wena mzimba uthini thina esimzimba esesithwele manje icala lemzimba yobaba bethu nobamkhulu nehloko zethu zegazi nezenyama nezomphefumulo ithina mzimba kufanele sibatshele chazi yebo senisemzimbeni wethu nangu umfulu ushemba awubekile asambeni ushemba uzonethula kuqala ithixo zale nyama yenu eyayishiya kuwena umphefumulo ugogo noma umkhulu noma umfowethu noma ubaba. Ngithi ke mina njoba sengene emzimbeni wami asambeni siyekhala emphefumulo. Mina ngiyavuma ukuthi ushemba kanethule kodwa ngivuma ukuthi ngenze lezi ithixo zeni nanzenze emhlabeni ngenyama. Angivumi. Amen. Ngisho ngafika ngesibonakalisa athi nasi isikhwama mntanami sokulapha. Ubaba bese njalo phela mabese bathi ikhwama zokulapha akazi ukuthi ezokubulala kuba ngekuvuma. Akekho umuntu ongavuma ngokwakhe ukuthi nasi isikhwama mntanami sokubhuqa abantu babulala. Ngeke. Angeke uvuma. Uyokubaleka ushiya isithunzi kodwa umphefumulo ukushiye ngoba wakini. Ingakho isigaba esithi bengathwese mina umntwana bengathwese umphefumulo wejobo ijobo lomphefumulo wami. Akho umuntu osinda umphefumulo wakhe ulula kabi umphefumulo nje ungasuka ugxume la kodwa ukhona lo mphefumulo osindayo owakini wabantu bakini. Iwona ke lo ushembe awakhele lo mfulu ukuthi uzogezwa wona ngoba bangenile egazini lethu ebuchosheni bamakhanda ethe emkatsheni emathambo bangenile naleyo mthwalo enzima. Amen. Enezono zika Ulusifa afika itshala kubo emandulo namhlanje sekuzokwafika kini wabahlulo babomkhulu wabahlulo okhokho bayizolo nabakuthanga sekuze kithi namhlanje sithwele kanzima kubhatalele sayakha imizi ngapheleli nje ubisho lensiza abapheleli uyazakha kodwa uphahla alilendo alivuki. Zizovuka kanjani abantu befe bebolile behlele iziswini zempethu behlele iziswini zezilwane uzokufulela kanjani umuzi? Phela into iyafana ukuthi uphupha umuzi kodwa ungenalo uphahla uthi ithonga likho ekhaya eceleni. Ingakho umuzi uphupha ungenalo uphahla ithonga likho liboshiwe lithunjiwe lithwethuliwe. Uyazi khona into ebuhlungu bantwana benkosi ebuhlungu sonke isigabhile kodwa singayazi nami ngiyazi yokuthi iningi labazali bethu sithina ihamba bahambile bagodukile abazali bethu ngoba ugulile kanti umuntu uthwethuliwe laba bantu kuthiwa bakhukula nabathakathi bakhohlakale kabantu ngoba bakwazi ukugulisa umuntu umndundu azayophelela ekhingedwani wena uthi ufe kahle ubaba bekhulu ufele ekhingedwani kanti umuntu uthwethulile bathwethula emoya yabo ihambe yosebenza koMozambique yokubolima bawenza yonke imikhuba abanye benza uyilwane wena lokuthi la ekhaya hlaba inkomo mhlawumbe ubaba nobamkhulu okhokho bethu kanti abantu bathwethule kade bahamba emhlabeni. Ushembe uthwele kanzima akaphumule ushembe bakwethu sibojabula sibuye nganene masiphambi kwakhe ngoba yena uthi ehleli yabo nje manje ushembe usempumalanga. Mina bengazi ukuba usempumalanga ngizwe izolo ngokuthi isikhathi ngifonele ngaso umvangelo umdlulu ngifonele 8:10 bekade ngidumisa imoto ekhaya ngithi ngiyayifudumeza sengiyaphuma ngiyetohweni 8:10 ngathi ngiyaziba ucingo ngoba phela imindeni incingo ingena njalo ngize ngikhathana nje ebusuku ngikhathana ngoba basuka nje ingane athi baba bambe lo cingo uzothini kanti lo muntu uyagula uzomsindisa kanjani umuntu ogulayo ngiyena phela uNkulunkulu shembe usindisa abantu wathi wanekelele nomuntu hayi babantu bahambe kade lokukhala lokho ringa nqamuka la ringa awubantu umvangeli umdluli uyazisho mina ngumvangeli umdluli ngicabanga ngomdluli nje laba bakhona bake bafona uthi majiya ngiphambi kwababa nje bangikhuluma ngaguqa ngamadolo nenganza guqa ngamadolo sonke zaguqa ngamadolo ngithi kodwa mvangeli sekubone ngani wamemeza yena indlolo lomuzi bayazi obaba uNyazi yakhuluma lapha ke unaqala wena lalela kuthiwa inkosi yamakhosi angifuni ukubhekana nobaba ngiphambi ngikhuluma nomdluli ngifuna ukwenza njani sekwenza njani uthi ubaba okhuluma nje lalela ngitshela emdluli ngicela ukuthi
usekusho uMdluli uthi ubaba ucela ukuthi ngamasonto azabuye uthathe ingxenye yabantu nikhuphuke lipheni nikhuphuke nosimene nomngeni yakhiwa lapha ePheni ngicela ukuthi nambe nolekelele kanti ngosetshenzwa ngise ngibuye njengamanje ngisempumalanga mayibonga inkosi amen 10:08 khuluma uNyazi lwezulu sengithi ke vangela uMdluli ngicela usikhonzele baba ukuthi besicela ukuthi sikhuphule lesimayo njalo masiya siye lesimayo ukuze abantu baphelele baphekele uthi uMdluli hayi baba ukulalela uthi baba lalela majini ungasihambisi isimayo usiqhube phambili ngoba uyothi uhambisa amasaka u50 uvela u20 hamba ufike utshela usisinomusa ukanti nomusa kuba uyena ozokuthatha ukudla kugcine la ngathi akubekwe khona uqhamuka ekhaleni phezulu uzokhipha ngeorder baphekela abantu mayibonga inkosi amen isibusise sisipho uNyazi izolo ekseni ngo10:08 amen kusasa nje ngizocela insizwe zikaBombela eyithanda uNyazi ezinemoto zisondele ongenawo petrol soqwaqamisa nosimamani uthuthwa abantu sikhuphuke esizosetshenzwa umzilo engcwele siphiwe isibusisi uthi ukhuphuke nawo mntana usho uNyazi ukhuphuke nawo ekhaleni uyena lePheni bayosebenza ngoze ngibuye mayibonga inkosi amen ushembe wazi ngathi nabantu ngamasonto abazibenza umehlo wakade uthatha abantu manje ngikhuphuke nabo uthatha ingxenye isale khuphuke nabo kuyosetshenzwa la noma uthumele bama bayosebenza abantu ngize ngibuye amen hayi ungasithatha isimayo usihambise biza usisinomusa uanomusa nikezele uanomusa utata wenkosi uzosigcina bezikhipha ngeorder kuphekela abantu mayibonga inkosi amen mina ngikhuphuke nosimende nomngeni njalo namasonto kuyosetshenzwa ngoze ngibuye mayibonga inkosi amen ushebu uyazi ukuthi nabantu bakhe abathume ekhaya emphefumulo amen mvangelo uMdluli ufakazi ngamfonela namvangelo ubuza kuye mfonele mbuze amen uNkulunkulu wasePheni uyazi ukuthi kuyasetshenzwa la kuthethwa amacala ukusebenza okukhulu okubalekile okudlula umnikelo wakho majiya akusho awufuni awubalekile ushemba akafuna embuzi afuna enkomo afuna imali uNyazi kodwa ngosiko laseZulwini iqhutshwa inkomo nezimbuzi makuyothetha amacala emini ingakho ezibukela masiyilethe nazo icela zohamba lentamama ziye uNkulunkulu washo siseNazaretha wathi ngisho ngisegoli lithathe linikeze umshumali uNdlovu elapha umshumali uNdlovu elapha ngibeke kuyisibusiso nizomnika le ncwadi engizoyibhala ngizofika ngizoyilanda le ncwadi lezo incwadi umbhale izona ukuthi umuntu wakuphi ukhama kulizwe isiphi isibongo azosinikela mapha amacala azowathetha bese nibanike bona bawubanike uNdlovu uyobeka la ngathi akabeka khona mayibonga inkosi umshumali uNdlovu izolo mase ngimfonela uthi mshumayeli isibaya manje sakhiwa baba uthi akwakhiwe sesine sigcwele zonke eziwu4 ugcwele inkomo eqhamekala emphefumulo ushembe kodwa bamlezi inkomo lezi ngithetha ngazo amacala ngene kusho uNdlovu uthi bayangihluka bala befuna ukuzothenga bazofuna lezi imbuzi ngizangena emahlathini ngene emaweni ngaba ngiboqa abantu bazofuna lezi imbuzi nami ke nawe asiyeke ugijima sothenga imbuzi lapha ePheni ngoba izethwela amacala lezi imbuzi sathwela amacala ushembe sathetha amacala ngazo bakhonza abahle baseZulwini kunabantwana babantu la sengizobuyisela kubavangeli basiphethela inkonzo kunabantwana babantu ade bekhuluma la bethi abazi bazobona usofikile nje ekhaya emphefumulo cela indlebe yaseZulwini ulalele amen uthi ushembe abantu abama senihlangene niwuzana senihlangene niwuzana amandla ekhona nifuna amazinyane lokho amakhonjana iphuzazana lokuthi wamizwe ithokazi amen nifune zona nithuma ushembe njengoba kuthiwa uthumelile nje simthuma nithi ushembe akazele ukuthi azohlala kukwethini uNyazi lezulu basegolile bazongena ntamba bayoyibika ke uzobe hleli isiqu isakhe isiqu sila ekhaya emphefumulo uyasebenza ungena ekujuleni kwamathumbu omhlaba ayofuna okhokho bethu adlule ayongena ezimpethu eziswini zezimpethu phansi eziswini zengulube ayingcanga abamalasi labo bafe empini zasemandulo ahamba olanda abantu abathwethuliwe uyazi khona into ebuhlungu bantwana benkosi ebuhlungu ngengezweni indaba ayilalele emsebenzini kwaze kwaqhamuka imanager athi hawo uyasebenza wena athi mina ngiyasebenza ngiyayibona le computer lawo ulalela lento athi mina ngilalela music imphendula ngolimi lawo ngithi mina mothanda ukulalela na wathi ngizoyizwa ngane ngathi uzofuna umunye uzoyinterpret lento nawe uyakuthini
yabona uma ukhuluma ngabelungu amakhoyisana phela amakhoyisana axubile khona abatsha khona amalawu khona konke kuhlangene kuyinto base bebiza ukuthi ukhoyisana ngathi lo sani lo bizwa ngani south what inyoni bayawazi abafundile mina ngifundile kodwa lo sani ukhoyisana lo bamsho bathi inhlanganisela yalezi zizwe ekuyizona ezaba bokuqala thina mase kubona amaqinisweni asibona abokuqala kulelizwe abantu bokuqala yibo abathwa la ukuhlala emgodini ibona abanikazi balomhlaba qala ingoba thina safika saba iziqhwaga umuntu mayeqhwaga ugcine eseyiphethe sokuyaphi abenguni bathi uthi inkosi yabathu ayila last week yangixoxela indaba silele lapha yathi thina njengoba kuthiwa singabathu wakusuka abanguni beabanguni kwabantu abahlambukile banguni usho yena umuntu abahlambukile kodwa baphunyuka ngesikhathi eqhamulela neAfrika sebegedeleka la sebehamba befunda imikhuba walahleka uMvelingqangi njengoba kade ngikhuluma walahliswa uLusifa walahleka base beqala abantu abantu kuthiwa abangoni babekhuluma ngezwi kwenzela mayithi ingane ayiphile iyayiphila ingane ingakho kwaqhamukizwe lokuthi izwi labadala lalingaphikiswa wayekhuluma ngezwi kwenzeke befunze uMvelingqangi njengokunyazi ukhuluma ngezwi unyazi bezulu ukhuluma ngezwi lapha phakathi kaLempulo lithi mthakathi namhlanje mthakathi siyaqeda uqedeke amen lo ndindo namhlanje umdindo siyaqeda uqedeke ekhuluma nomphefumulo uphume kuye ngezwi amen nabo babefunze yena endulo ingakho kuthiwa bangoni wayekhuluma ngezwi siyibonile inkeshezane esehle ukuthi abantu babekhuluma ngoMvelingqangi ngemvelo ngibonile nami inkeshezane encane kwakhuluma kulahleka inkomo zikamkhulu ungasazi ukuthi ngizobe kudlala nabafana la silobe siciba imbiba lapha sakha lokumba lapha bese siphele phansi silahleka inkomo igcwala amasiko sizo sakumenyeza asazi zoshona kubo bese sithimisela amathe la esandleni washa amathe aphuma landelayo bayazi abantu abelusi amen phuma ilandelayo abantu babekhonza ngemvelo ubabekazi wakithi wayeqeda ukugqula isitambu ekhaya izulu lincwaba kanjalo ukuthi incwaba khomsha umoya weleza umoya mayesefuna ukuhlukanisa amakhafilithi nokudla abeseshaya impilo bese uyawuza umoya uhoza umoya abesethatha iqomo ngakithi kuthiwa inceshe andlala isicembu phansi abesededela kuphume amakhafilithi aphuma yathi kusalo abese egcineni meseqedile wayebonga umoya wawungekho abese lelikholela belazi bese uyathula umoya abantu abamkhonza ngemvelo uNkulunkulu ezwana uNkulunkulu nemvelo amen kuningi okwenza nawe uyakwazi kwangakini sekushabalele manje into eseyikhona manje take knowledge thatha ulwazi namhlanje ingane ayikwazi nje ukuvula ukhini bese nibuza ukuthi iphi remote iwini thina sasifundiswa esikoleni lokuthiwa ezemvelo angisazi ukuthi yini ezemvelo ayisekho manje natural sciences ezemvelo wakufundiswa konto ekusevula iwini ingane yakho ayikwazi ukuvula iwini ufika kuyisikude emali kunengane nami nginazi ingane awufana impilo vula iwini bese ngikhohli awazi ukuvula iwini yini thatha knowledge take knowledge taught knowledge amashayini konke kwenziwa ngemlilo uNkulunkulu wayedala kunazi izandla zakhe nje la uJehova kuphile uthi usebenza ngani ngaso ngani dambu yolimi uthi ikhona remote obabiketha lini elasendulo waboshwe inkomo la ufakwe iskay na bonke lestrong ngaba mina ifollow singidonsa inkomo ngilombalela mangasayizi uqinile intanga ngoba sila izinto kodwa uNkulunkulu ebamba amageje ebambelana ngezandla yamathi ukuthi uzoyibamba kanjani ingekho remote lifilizo lamthaniya yingakho kungasele ukudla nje masinini ukudla nabo sikufaka itechnology fakwe umquba wakhona kuyitechnology phuma ukudla ongasenamsoco ngoba phela manje umanyolo wakhona kusewona lo umanyolo wakulelizwe wakubulongo noma kuthathe utshani lokuhlanganisa nokudla okudala kwenziwe icompost sasifundiswa lawo esikoleni ubone kuthathe bese masebule bese kutshela ukuphuma isikhephu amazamane yonke namhlanje kuphuma isigaxa odorless tasteless ongezwakala ongenambala ongenalutho ongenayo umsoco
lifile izwe likamthanda ushembe uthi alibulawa yini libulawa okhokho bethu ngoba okhokho bethu bangena ukufa kwasemandulo kaUlusifa ushembe ufuna ukuzobageza okhokho bethu baphenduke baba imvunda kithi uvunde sikhuthale sibuye emasimini namhlanje abantu abaqhamuka emakhaya bangaqhosha kodwa iningi labo amasimo alele imbuya akuliniwe Mawuthi ukhala ngeqolo ukhokho wakho wahamba eTakatha abazana mpress iqolo athi uya kanjani ukolima lapha wena ngoba mina ngangalimi mina ngangifike mina nabantu ngezilwane ngicebile mina ngeenkomo zezilwane ushaya ufuna kuzogeza labo bantu la ekhaya emphefumulo bayibakhishwe leyo nsila yokwazi ukuthi umuntu kufanele athole umcebo ngomlingo uthi ushembe nazo izandla zakho nje na engiphezela usebenzi ngani ngazo bona basebenza ukuqotha imithi nokucupha abantu babulala abantu bathwebula abantu ushembe uzothetha amacala njalo ngalo muzo ikhala emphefumulo mayibonke Nkosi mina nawe uphuma wena kuleyo mpande njalo umntwana kaNkulunkulu uphuma kuleyo mpande njalo kudingeka isibindi ushembe into ayifuna kithi inhliziyo ephelele nesibindi nokukhonzela nokuthembela kulona uNyazi phezulu lizobageza ngiyafunga yakhomela libagezile abantu amen libagezile abantu mase begezile seninikekile impahla mnewethu zobantu ukhuluma sekufanele nibuye phela nozalo nizochazela isigaba sesibili uthi nifanele niyungise emakhaya ukuze nikhonzele uNkulunkulu nicelele idate yokuzolanda imindeni kuye emakhaya phela kuzolunga kanjani abantu babona sebegeziwe behleli bengasalandile fanele kulungiswe phela bikela phela uzalo nibuye mase niyikhiphile inkomo ungeke inkomo abazishoyo abanye bayabasho abantu abangeke nisilande sibanike idate sibacelele uNkulunkulu sibanike idate baveze bavumbuke ngasikhathi ngeke sinamacala nzima mntanami isibongo esesibuzayo siyinhlamba njengoba usibona nje ukhokho inzala abantu owazala okhokho bethu wahlulwa emndenini ngoba wenza kapha sebemithika bamithigama isibongo sakhe lesi esiyinhlamba esisiqanganiso esiwumshwabulo awokhokho baso ababemfumba ngaso bethi ngoba wenza ukuthi wagcina sekuyisibongo bathi sicela nisigezele sona umuntu okwazi ukugeza isibongo esiyinhlamba esaqhamuka inhlamba uNyazi amen ufakaze abaka Skaka. Kwamesona isibongo. Abazali bakhe abasebemthuka umpa. Sebemnciphisa bethi ulutho lo sekuyisikhakhana nje. Wayese eba isibongo. Usekuzukwana esidala. Awusawazi ukusiguqula. Umuntu okwazi ukusigeza sihlambuluke simukele ngaphesheya kwethu njengamabutho njengeyibongo nokwakhiwa kwemizi. Khona imizi ngoba usayiguqula. Ngoba isichamisele izulwane ngezulwane kodwa umuntu okwazi ukusigeza nebongo zoba uNkulunkulu bethu lezi sigeza ngazo ukuthi uNkulunkulu bethu babethi ufaka iphumele ngale kanti wayebulala abafana ngamajozi uzuqamba umuzi ushembe wazi ukugeza lelo gama ligcine selihlabisile selilihle selithandeke emndenini manje memeza umndeni ungabusayibona inhlamba phezukwana mayibonke Nkosi lokho ushembe ukwenza kwenzeke amen ususa ungekho kube ngathi akaze uqala ungekho aqale ngathi kwaba khona asuso kwaba khona ngathi akaze kubekhona ukwenza kwenzeke uNyazi lwezulu mayibonke Nkosi sizele lokho lapha ekhaya phezulu amen nakuwe mfowethu ofikayo usufikile lalela lezi imbuzana lezi ushembe lakhuluma ngazo ithokazi lezi ibhuzazana ongakakhwela okuphuma konjani uthi ushembe ngithumela abantu abami ngizongena mina emalibeni ngabe ngobafuna ngihambe ngeke lapha axushwe khona nalapha afela khona ezangomeni beyothwala abanye bafela emfuleni abanye bafela konke ukufa ongaziwe eZulwini kunye okwaziwayo eZulwini kodwa komuntu ilokho ongasekho ixhegu lifana bancane nezalwazi wazi ushembe ukuthi umuntu ohamba ixhegu lesalwazi laba bahamba bebancane bengangoba umthembe bengangoba umkhabela akekho umuntu ofanele ahambe ngakho umuntu ofanele akhule abe mayesezogoduka ukuze angashiyi impilo emhlabeni namhlanje nizayingelela ngoba ubaba wayenesithemba kabangali lokho lokuphaqa wafa washona shoneli ulandeleni ubhubhile ubhujiswe yini ufile ufeleni akwaziwe eZulwini kwazi ukuthi umuntu uyagoduka abantu abagoduka ixhegu lesalwazi
umuntu futhi mayesezogoduka ngonkolo yalelizwe wayebikezela ukuthi senyahamba manje bese abayonke indabele azabele ngisho amadodakazi ukuthi singabe khona umsindo ngoba mayeke wasidlula la wahamba nalomsindo uzofuna umvimbi angangeni kwelamatholo mdeni twakubele emuva nalomsindo wami yabona ubaba wakho uxoshiwe ubuya nalomsindo usele ukuchuku lapha egcekeni lo umuntu kwabantu uzaleke ingane zalela ekhaya uba uhloshiwe umsinda ushiya ngoba ufila zangagodu wayegodu umuntu waphelizwe kulelizwe lengabantu mayibonkosi namhlanje sifa sibancane ukhona ubuya hey ngoba nakithi qho engubele emhlophe bathi solo kohlobo ngisho baba ngaphambi kwabo baba ababuyi bona yini ngiwa shawo kondo layini sibheke ethuneni uyofika ethuneni afika bhada futhi sekunesixhobo sabantu abangadlulile ethuneni ukhokho indabuko yokuqala wesibongo owafethwele ngenyoka uyadlula into la ambize ukuthi mnomzana uyadlula ethuneni adlule ethuneni ungathi umuntu odlisiwe ngadlula ingane inkosazana kaMngoma ushingwe fuzakithi zithi inkosazana kaMngoma owabhabhadiswa umqalo wendlela inkosazana yakhe ayidlulanga ethuneni ngoba yahlangana ithi inkosi ilanga ikhuluma ngesizwe esiqothele ithi yadala abafazi ababekhohlakele inkosazana lokubona ingakhethwa yayisiya unkosikazi ohlakaniphile wayidlisa umuthi ngoba ithi ufuna uthandeke kanti sizofa ithi yahlala ethuneni imndundu waze washintsha ibhanti uthi ubaba waze washintsha ibhanti uthi wahlala 30 ushinkosi ilanga wahlala 35 years ethuneni ubaba washintsha ibhanti mayishintsha ibhanti uthi umqalo wendlela sale shintsha ibhanti wathi mayivuka ngosuku lesithathu umqalo wendlela wonke amathuna avuleka waze wafika kuyona le ngane wathi uhlalele yini ngani lapho inkosazana yona yami wathi baba ngiphathiwe lithuba uphathiwe ethuneni ithuna ngcolile ngadla umuthi ngadliswa unkosikazi wokuthi nokuthi wathi ngizokuthuma yabona le yangane elusa inkomo lapho ingane ezalo umne wakho wayesemncane ke wahamba esemncane wathi hambe yona iyotshela umndeni ukuthi awukhona inkomo umhlobo kuyele ephakameni seyinkosi la uyogezwa lo muntu wadliwa wayedlisiwe umuthi hayi thakathiwe ukuthi yakadla umuthi khona azothandeka hayi wokuthakatha kangakanani odlisiwe wafa uzodlula kanjani wami nomkhulu wami odlisa abantu uzodlula kanjani sithwele imithwalo enzima bafowethu asimvume ushendo bafowethu singathi sekuphelele ngoba siyinazareth nami nifika ngikhetha inkosi akuziwe ukuzodlala la uzothetha amacala mayibonkosi amen lengubo yokunqoba ithuna akuyona uniform esonto ingakho ngakubona ngiqoka ingubo iyagoqa kahle ifaka esikwameni uyigoqa ngoba usuphambi kwaMvelingqangi uthetha amacala ngiyabonga abavameli benkosi sengokuchaza emini ukuthi lezi imbuzi igaba zazo zithini sengicela ngikunikeze wethu umvangelo ozobeka libeleni abese sigoqe umsebenzi kaNkulunkulu amen Tulisa la konami Amen. Ngiyayibongela uNkulunkulu ukuzwa indaba evuka ngala umuntu oqala ukufika lapha. Ngiyelelo baba wavamile benkosi bafundise abashumeli nabakhokheli nabantu engcwele egameni likaNyazi. Amen.
Siyabonga kakhulu baba ngencazelo singabantwana ngibona ukuthi sikhulile namhlanje. Amen. Futhi sisazokhula usuke enkulu ngathi khona ukusukayo. Amen. Ngoba kuleli bandla amanazareth amahle uNkulunkulu asisiza siphindele zonale. Ngoba kakhulu iziphazamisa kakhulu iyaphazamisa le ndaba lela umuntu obhekisa ingubo ethile uvangeli usukade ekhulu uye kulalela umuntu ophiwe ukuthi anisize alaphe anikuphila. Amen. Akekho omncane ngazalwa. Amen. Wonke umuntu olapha nje la kunesipho sakhe ezingeni lakhe abekelwe inkosikazi yesizwe. Wonke umuntu neta yakhe ayiphethe ayiphiwe from abheke ipho sakhe aphuwe sona bese esebenzisa ngoba umuntu kabheke omunye umuntu abone igolide komunye umuntu kanti into ayibukwa komunye umuntu ayibukwa lapha komunye umuntu yo incane ngalela iphethwe yena ukuthi akayibuke yakhe uyibone ungayibuki njengamanje wakhuluma indaba engaka phela siyibuke thina kusime kanjani kulobe sekuvela ukuthi yini phayisikwena. Siyabonga bangcwele kakhulu kwathi bobaba asephethe nobaba ukuthi asephethe baba umbangeli bekhaya. Inkosi kusenikuzweni. Inkosi kusuphamoyo esithathu Nkosi ubusise Nazaretha uthokoze izithakamo zabo zingabuye vuka wena mabulwelwe nguwe uzuhambe phambi kwabo zingabukela noma siya owaskethela ethi wayihlala kasibunga kuwe